kubera ibyishimo minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasohoye itangazo ahuriyeho n'umwambari we uyobora minisiteri y'ingabo Bwana Israel Katz n'itangazo ryo kubika umwanzi no gutangaza intsinzi nyuma yo kwica umuyobozi mukuru wa Hamas muri Gaza. Ubwo uwo mugabo yari amaze kugabwaho igitero, minisitiri w'ingabo yahise ahamagara umusirikare w'umukobwa wari warashimuswe na Hamas amumenyesha ayo makuru. Kubera ibyihariye uyu mukobwa yaboneye mu myobo yo muri Gaza aho yabanaga n'uyu mugabo. Abayobozi ba Isirayeli bavuze yuko indege 3 z'intambara za Israel Defense Force arizo zagize uruhare muri icyo gitero, aho zari ku ibisasu 13 muri rusange. Byarashwe ku nzu y'amagorofa menshi yaririmo abantu barenga 70 biganjemo abarwanyi ba Hamas ariko bambaye nk'abasivili bari bari kumwe n'imiryango yabo. Ako kanya hari imodoka isiva kuri iyo nzu bisa nayo ihungishije uyu mugabo wari wakomeretse cyane, ariko nayo indege ibayiciye urwaho. Israel imishaho misile ziremereye cyane irayisandaza. Uyu mugabo wavugaga igihebureyi n'ikiyahudi yinjiye muri Hamas ataranuzuza imyaka y'ubukure. Yari inzobere mu bijyanye no gukora misile. Niwe wayoboye igitero cya mbere kinjiye ku butaka bwa Israel ku ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023. Ntitwibagirwa nta nubwo tubabarira. We don't forget and we don't forgive. Amagambo abanya-Israeli bamusubiriyemo bamaze kumuhitana. Yabaye umuyobozi wa Hamas mu mwaka ushize. Nyuma y'urupfu rwa Sinwar, icyemezo cyo kumwica cyafashwe hashingiwe ku byo ashinjwa guhera mu bihumbi 2008, ariko kandi ngo niwe wanze ko Hamas yamburwa intwaro kuva umwaka ushize kuko byari mu gitekerezo. Yishwe ate? Mu by'ukuri we ni muntu ki? Reka tumuganireho hano. Umugaba mukuru w'ingabo za Hamas witwa Izi Ad-Din al-Hadadi, uwo Israel ishinja kuba umwe mu bateguye ubwicanyi bw'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023, yagabwe igitero cy'indege cya karahabutaka cyamuhitaniye mu mujyi wa Gaza. Minisitiri w'intebe wa Israel Bwana Netanyahu na minisitiri w'ingabo Israel Katz n'abasangirangendo babinyujije mu itangazo bahuriyeho bati Hadadi niwe warushinzwe ubwicanyi, ishimutwa ndetse no gukomeretsa ibihumbi by'abasivili b'abanya-Israel kimwe n'abasirikare bacu. Hari abanyagaza 3 babonye ibyabaye mu gitero cyo kumwica. Abo babwiye BBC ko indege za Israel Defense Force zohereje umuriro mwinshi cyane ku nyubako y'igorofa yitwaga Al-Mutaz ngo byabaye mu mpera z'icyumweru. Bakavuga neza ko byabaye ku wa 5 ku ya 15. Iyo nzu yarashweho misile 3 icyarimwe, ariko misile zituruka mu byerekezo bibiri bitandukanye. Nyuma y'akanya gatoya rero inzu yamaze kuraswaho, hagaragaye imodoka yarabutse isohoka muri iyo nzu isa nihungishije abantu runaka. Gusa nayo ntabwo byatinze, misile za Israel zirayirabukwa zitangira kuyisekura. Iki gitero ni kimwe mu bindi byinshi Israel ikomeje kugaba muri Gaza, nubwo hari agahenge k'intambara hagati ya Israel na Hamas. Kugera ubu tuvugana, uyu mutwe ntabwo uremeza cyangwa ngo uhakane amakuru avuga yuko Bwana Hadadi yishwe. Bisanzwe bizwi neza ko Hadadi yari umugaba w'umutwe w'igisirikare cya Hamas kizwi nka Qassam Brigade. Icyo gitero cy'indege cyagabwe ku nyubako iri rwagati mu mujyi wa Gaza ndetse cyateje inkongi y'umuriro ikomeye cyane. Amatsinda y'abatabazi yihutiye gutabara aho ibyo byabereye, ariko abatangabuhamya bavuga yuko abo batabazi bagize ikibazo gikomeye cyane mu gukura abakomeretse mu nzu. Umwe mu babonye ibyabaye yabwiye BBC yuko umurambo umwe hamwe n'abantu benshi bakomeretse aribo bakuwe muri iyo nyubako ako kanya. Muri cya gitero cy'indege cyakurikiyeho kibasiye imodoka yari ivuye aho byabereye, cyahitanye abantu 3 nk'uko abatangabuhamya babivuze. Amakuru avuga yuko iyo modoka ishobora kuba ari itwaye Hadadi nyuma yo gukomerekera mu nzu bikomeye cyane muri bya bitero bya mbere. Abarwanyi ba Hamas bari bambaye imyenda y'abasivili bateruye umuntu wari wakomeretse cyane, bamunyuza mu muryango wo mu gikari nuko bamushyira mu modoka. Abatangabuhamya bavuga yuko iyo modoka yarashwe igeze nko mu kilometero 1.5 cyangwa se hafi aho ngaho, hari hakiri hafi uvuye ku nyubako y'igorofa yari yarashwe nayo. Hakurya i Tel Aviv, Israel yatangaje yuko yagabye igitero kuri Aziz Ad-Din al-Hadadi, umuyobozi wa Hamas muri Gaza akaba n'umukuru w'igisirikare cy'uyu mutwe. Mu gitero cy'indege cyagabwe mu mujyi wa Gaza nabwo bavuga amatariki yo ku wa 5, nubwo nta makuru yahise atangazwa yuko yishwe. Inkuru y'icyo gitero yakiranywe ibyishimo n'abantu benshi mu bari barafashwe bugwate na Hamas
bamwe bavuga yuko Hadadi ubwe yari abafunze mu nzu ye, ndetse abenshi bakavuga yuko yaba ari umwe mu bantu ba nyuma bari bakomeye cyane muri Hamasi bagize uruhare mu bitero by'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023. Iki gitero cyabaye mu gihe cy'agahenge hagati ya Israel na Hamasi, gusa na agahenge nako kari mu nkeke, kandi ngo kibasiye inyubako yari isanzwe ari y'abaturage mu gace ka Rimal muri Gaza. Amashusho yafatiwe aho byabereye agaragaza igicu kinini cyane cy'umukungugu n'umwotsi bizamuka muri iyo nyubako yari yasenyutse kandi iri mu gushya. Nyuma y'iminota mike icyo gitero kibaye, nibwo Benjamin Netanyahu na Israel Katz basohoye itangazo bavuga yuko aribo batanze itegeko ryo kugaba icyo gitero kuri Hadadi. Mu gusobanura icyo gitero, aba bayobozi babiri basobanuye ibintu bamushinja. Hari aho mu itangazo bagira bati Ali Hadadi yarashinzwe ubwicanyi, ishimuta n'ibikomere yateye ibihumbi n'ibihumbi by'abasivili b'Abanya-Israel n'abasirikare ba Israel Defense Force. Yafashe bugwata abantu bacu mu buryo bwa kinyamaswa, ategura ibitero by'iterabwoba byagabwe ku ngabo zacu, kandi yanga gushyira mu bikorwa amasezerano yarashyikiwe na Perezida wa Amerika Trump yo kwambura Hamas intwaro no guhagarika ibikorwa bya gisirikare muri Gaza. Hamas ntiyigeze isubiza ubusabe bw'abanyamakuru bose kuri iyi nkuru ivuga ku rupfu rwa Isis al-Din al-Hadadi, wabaye umukuru w'igisirikare cy'uyu mutwe muri Gaza nyuma y'uko Isirayeli yishwe ari umugaba mukuru wacyo Mohamed Sinwar ni mu kwezi kwa 5 2025. Niba iyi nkuru ari ukuri, Ali Hadadi niwe muyobozi mukuru wa Hamas ugabweho igitero kuva amasezerano yo mu kwezi kwa 10 umwaka ushize yashyikiwe n'Abanyamerika yaragamije guhagarika intambara muri Gaza yasinywa. Iki gitero kandi kibaye mu gihe Israel na Hamas bakomeje kutumvikana ku biganiro bigamije guteza imbere umugambi wa nyuma wo guhagarika intambara uterwa inkunga na Donald Trump. Raporo z'abaganga bo muri Gaza zivuga yuko nibura abantu 3 bishwe naho 20 bagakomerekera mu bitero by'indege byagabwe ku nyubako z'amagorofa no ku modoka. Iyi raporo ntiyamenyekanishije niba mu by'ukuri Hadadi yarishwe cyangwa se naho abantu 3 bapfuye ngo ni bande. Igisirikare cyo mu kirere cya Israel cyarashe ku nzu bikekwa yuko Hadadi yari yihishemo no ku modoka bivugwa yuko ari mutwaye isohotse mu nzu yari maze kugabwaho igitero ngo ashakaga gucika. Abayobozi ba Israel bavuze yuko indege 3 z'intambara zagize uruhare rukomeye cyane muri icyo gitero, aho zari ku ibisasu 13 muri rusange. Umwe muri abo bayobozi bakuru b'umutekano muri Israel yabwiye abanyamakuru ati hari ibimenyetso bya mbere bihamya ko Hadadi yishwe. Igisirikare cya Isirayeli cyo ntabwo kiragira ikintu gitangaza kuri iki gitero, ariko ijambo ryakwirakwiriye cyane nirigira riti buri mbwa yose igira umunsi wayo. Bashaka kuvuga Hadadi wishwe uwo munsi. Bivugwa yuko Minisitiri w'Ingabo Bwana Israel Katz yahamagaye umuryango wahoze ari umusirikare wafashwe bugwate na Hamasi witwa Liri Albag kugira ngo abahe amakuru kuri icyo gitero. Albag hamwe n'abandi basirikare b'abakobwa bakoraga ibikorwa byo kugenzura umutekano ku mupaka bafashwe bugwate na Hamas, bafatiwe ku birindiro bya Nahal Ozi ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 7 umunsi w'ibitero. Impamvu uyu muryango wahamagawe nuko uyu mukobwa wabo yarafungiye kwa Hadadi ubwo Hadadi yarakiri umuyobozi wa brigade ya Hamasi ikorera mu mujyi wa Gaza. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Albag yishimiye cyane aya makuru y'urupfu rwa Hadadi, aho yanditse mu Cyarabu ati buri mbwa igira umunsi wayo kandi wari imbwa mbi cyane. Nyuma uyu mukobwa yabwiye televiziyo ya Channel 12 y'Abanya-Isirayeli ati Hadadi yari yaradufunze, twari turi mu miyoboro ye yo munsi y'ubutaka. N'umwe mu bateguye ibitero by'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 kandi niwe nyirabayazana w'imibabaro myinshi twagize. Uyu mukobwa yakomeje avuga ko Hadadi yakundaga guhura n'abafashwe bugwate cyane, ko yari umwe mu bantu bake cyane bavugaga igihe burayo kandi ari nawe wari ushinzwe agace kose bari bafungiwemo. Akomeza agira ati uyu ni umwanya w'ibyishimo byinshi kandi n'ubutumwa ku barwanyi bose ba Hamasi ko igihe cyabo kigeze kandi ko tuzakomeza gukoresha imbaraga zacu zose mu kubahiga. Undi mugore wahoze ari imfungwa witwa Emily Damari nawe yashimye amakuru y'urupfu rwa Hadadi, ashimira inzego z'umutekano kuba zamwishe. Ati yateguye kandi anashyira mu bikorwa ibitero by'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10, yishe inshuti zanjye nyinshi n'abandi bantu batabarika twakundaga. Yateguye ishimutwa ryanjye ajya kumfungira mu minyobo ya Hamasi. Imana nidufasha tuzagera kuri ya myanda y'abaterabwoba yose. Ikindi Hadadi yashinjwe nuko ari we wanze ko Hamas yamburwa intwaro cyangwa se intwaro hasi ku bushake. Iki gitero cyatumye azamuka impungenge kwazaza hagahenge.
umwe mu bayobozi bakuru umutekano muri Israel yavuze ko iki gitero cyari kimaze icyumweru n'igice cyemejwe n'abayobozi ba politiki ko kigomba kuba. Muri icyo gihe cyose rero Hadadi yajyaga akurikiranwa mu buryo budahumbya. Uyu muyobozi yasobanuye yuko icyo gitero cyagabwe kuri uwo mugoroba kubera ko ibikorwa bya gisirikare byari bifite amahirwe menshi yo kugera ku ntego. Bwana Hadadi yagabwe igitero n'igisirikare cyo mu kirere nyuma y'uko bashinzwe umutekano ndetse n'ubutasi mu buyobozi bw'ingabo mu majyepfo hamwe n'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare babonye amakuru atarimo kwibeshya ahantu aherereye. Mu gihe cy'intambara Bwana Hadadi yakundaga kwimukira ahantu henshi hatandukanye agenda yihisha kandi akagumana n'abantu benshi yari yarafashe bugwate barimo abasirikare b'abakobwa bakoraga ibikorwa byo kugenzura umupaka kugira ngo yirinde kugabwaho ibitero na Israel nk'uko umuntu mu gisirikare cya Israel yabivuze. Mu nkuru ya Channel 12 bavuze yuko Benjamin Netanyahu na Israel Katz batanze itegeko ryo kwica Hadadi nyuma yo kubona yuko we ubwe ari imbogamizi mu kwemera ko Hamas yemera kurambika intwaro hasi. Hari amasezerano yumvikanywe mu kwezi kwa 10 umwaka ushize yo guhagarika imirwano ndetse amasezerano abantu batangira kuyagirira icyizere. Byari nyuma y'imyaka 2 y'intambara hagati ya Israel ndetse na Hamas. Kuva ubwo intambwe zo kugera ku masezerano arambye yo gucyura ingabo za Israel, kwambura intwaro abarwanyi ba Hamas no kugera ku kubaka Hamas byakomeje kudindira. Abo bayobozi ba Israel bagaragaza yuko Bwana Hadadi yari umuntu wakundaga gukora ibintu mu ibanga rikomeye, avuga igiheburayo kandi yatwaraga amafoto y'abantu bafashwe bugwate abanya-Israel muri telefone ye ayafite. Mu kiganiro n'ikinyamakuru The Wall Street Journal, umwe mu bayobozi ba Hamas yavuze yuko Hadadi yitwaga umuzimu wa Al-Hassam kubera uburyo yakoraga ibintu mu ibanga. Yarokotse ibitero byinshi Israel ishaka kumuhitana. Hari n'igihembo cy'amadolari 450 y'abanyamerika arenga miliyari y'amanyarwanda ku muntu wese wari gutanga amakuru kugira ngo uyu mugabo yicwe. Isi Aldin al-Hadadi yavukiye muri Gaza mu 1970. Yinjiye muri Hamas akiri muto cyane, yiyunga kuri uwo mutwe kuva washingwa mu 1987. Yari afite imyaka 17 gusa. Yatangiye ibikorwa bye nk'umurwanyi wa brigade ya Gaza, aza kuzamuka mu ntera buhoro buhoro aba umuyobozi wa Paratune, hanyuma aza guhinduka umuyobozi wa batayo, nyuma aza kuyobora brigade yose. Yatangiye kwigaragaza mu ntambara yo muri Gaza guhera mu 2008 n'ibihumbi 2009. Icyo gihe Al-Hadadi yabaye batayo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Gaza. Yazamuye mu ntera aba umuyobozi wa brigade y'amajyepfo ya Gaza. Ubwo Al-Hassam brigade yarwanaga mu ntambara yo muri Gaza mu 2012. Yaje guhabwa ubuyobozi bwa brigade y'umujyi wa Gaza mu gihe cy'amakimbirane hagati ya Israel n'abanyapalestine mu 2021 nyuma y'iyicwa ry'uwo yarasimbuye Bassem Issa. Mbere y'ibitero byo kwa 7 y'ukwezi kwa 10 2023 yarashinzwe gukora ibya misile zitwa Ali Yasin 105. Ni misile zikomeye cyane. Mu kwezi kwa 11 nyuma y'ukwezi kumwe ibitero bitangiye, yafashe ubuyobozi bwa brigade ya Hamas mu majyaruguru ya Gaza. Hanyuma mu mpeshyi z'ibihumbi 2024 aba umuyobozi mukuru w'amajyaruguru ya Gaza yose. Yayoboye nibura batayo 6 ndetse n'itsinda ry'ingabo zidasanzwe. Al-Hadadi kandi yari afite uruhare rukomeye cyane mu mutwe wa Hamas ushinzwe umutekano w'imbere uwitwa Al-Majdi, wakoraga ibikorwa byo guhiga abantu bakekwa kuba intasi cyangwa gukorana na Israel. Yari inshuti magara y'umuyobozi wa Hamas wishwe Yahya Sinwar, kandi bivugwa yuko bombi baganiraga cyane ku bijyanye n'umutekano w'imbere muri Gaza kimwe n'ibikorwa byo kurwanya ubutasi bw'abanzi. Al-Hadadi yarazwiho gukora ibikorwa bye mu ibanga rikomeye cyane kandi ntabwo yakundaga kugaragara mu ruhame. Ni nabyo byatumye bamwita umuzimu wa Hassam Brigade. Icyakora mu kwezi kwa 5 2022 yagaragaye mu mashusho ari gutera ubwoba Israel. Naho mu kwezi kwa mbere umwaka ushize atanga ikiganiro kuri Al Jazeera avugamo uruhare rwe mu gutegura ibitero by'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023. Umunsi umwe mbere yo gutera Israel, Hadadi yahamagaje abayobozi ba batayoze maze abaha amabwiriza yanditse neza ajyanye n'ibitero byari birimo bitegurwa bigomba kugabwa kuri Israel. Ni igitero cyaje kwitwa Operation Al-Aqsa Flood. Aya mabwiriza yashimangiraga cyane rwose akamaro ko gushimuta abasirikare ba Israel no kubajyana muri Gaza, ndetse no kwerekana ibikorwa byo ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwa live ku buryo bazajya barwana bica abasirikare ba Israel isi yose bireba. Icyo gihe mu mupangu hari harimo no kwigarurira imidugudu ya Israel. Bukeye bwaho Hamas yagabye igitero gitunguranye cyateje impfu nyinshi n'ishimutwa ry'abasivili n'abasirikare ba Israel. Muri ibyo bitero
Ali Hadadi yayoboye ibikorwa bya mbere byo kwinjira ku butaka bwa Isirayeli. Amabwiriza ye niyo yatumye habaho bimwe mu bitero byahitanye abantu benshi muri icyo gitero, cyane cyane igitero cyagabwe ahitwa Nahal Ozi. Mu buryo bw'ako kanya ibi bitero nibyo byatangije intambara zose mu by'ukuri tubona mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi. Nyuma y'ukwezi kumwe intambara itangiye, nibwo abayobozi ba Isirayeli batangaje ko bashyizeho igihembo cy'amadolari 750 ku muntu wese watanga amakuru yatuma Ali Hadadi afatwa cyangwa se akicwa. Mu gihe cy'intambara yo muri Gaza, Ali Hadadi yayoboye ibikorwa bitagira ingano byo kongera kubaka ibikorwa remezo mu gihe cy'agahenge k'intambara. Niwe wagenzuraga ihererekanwa ry'abafashwe bugwate b'Abanya-Israel. Nyuma y'iyicwa rya Yahya Sinwar, ibinyamakuru byinshi byatangiye kwandika yuko Ali Hadadi yafashe ubuyobozi bw'uturere tubiri twa gisirikare kongeraho batayo ya 14, ibintu byatumye asangira ubuyobozi bwa Hamas na Mohamed Sinwar. Mu bihumbi 2025 yafashije gushishikariza Mohamed Sinwar kwemera agahenge k'intambara muri Gaza na Israel, kandi agerageza kumwumvisha kureka abandi bafashwe bugwate ngo barekurwe mbere yuko ako gahenge kaseswa mu kwezi kwa gatatu. Uwahoze ari umufungwa wafashwe na Hadadi yabwiye The Wall Street Journal ko yahuye na Hadadi inshuro 3 kandi ko rimwe na rimwe baryamaga mu nzu imwe. Avuga yuko ubwo bahuraga bwa mbere hari mu kwezi kwa gatatu 2024, aho Ali Hadadi yashimangiye kuvugana n'abafashwe bugwate mu gihe burayo, akajya babaza ibibazo byinshi, kenshi ngabaza ikintu bakeneye. Hari igihe yanategetse abarwanyi be gushakisha igitabo umwe mu bafashwe bugwate yari yasize inyuma. Mu bafashwe ngo asaga n'umuntu wagira umutima mwiza. Uyu mufungwa wa Hadadi yavuze ko imyitwarire ya Hadadi yahindutse mibi kurushaho mu kwezi kwa mbere 2025, nyuma gato y'uko umuhungu we yiciwe mu gitero cy'indege muri uko kwezi. Mu kwezi kwa 12 2025, Eitan Moro yabwiye ikinyamakuru cyo muri Israel cyitwa Marker ko we yashimuswe na Hamas mu bwicanyi bwo mu birori by'umuziki bya Nova. Uwo munsi Hadadi ngo yamusanze ahantu yarabohewe, amubwira mu gihe burayo ko azarekurwa mu byumweru 2 biri imbere. Ali Hadadi yongera guhura na Moro inshuro nyinshi mbere yuko arekurwa mu kwezi kwa 10 2025. Uyu Hadadi warumeze gutya, warusigari numero ya mbere mu gisirikare, niwe Israel yishe mu bitero by'indege bikomeye cyane byabaye mu mpera z'icyumweru, ndetse abayobozi ba Israel hafi ya bose barishimira urupfu rw'uyu mugabo wari warabazengereje mu bitero byo mu gihe cy'agahenge Israel yahanganagamo n'abarwanyi ba Hamas. Imboni TV, imboni ya rubanda.